E nui tonu ngā whakaaro I te huihuinga. Koetahi e whakaaro ana ko te Māori kairaro e pūtu ana kei te kiu o te pū I tēnei wā. Kua mutu te hui o Te Kāhui Rangatira o Te Motu, ka tiro whakamua ngā tiamana ki ngā marama e heke mai nei. Nō te rānei whakakapi te hui ki Tāhuna, e toru ngā rā te roa mō ngā iwi neke atu I te iwa te kau. Nā ngai tahu te hui I whakahaere. Hei tā te tiamana a Justin Tipa, I whakatakotoria e te iwi I te kaupapa o te hui, e pāna ki tō rātou tipuna rongonui a rā kai hautu. Ko hikina te kō te kaupapa o tā tātou hui, hei whaiwhai, I ngā kōrero, I ngā tapuai a rā kai hautu, nāna tēnei whenua I whakairo kia pai ai te noho a te tangata kirunga. Iaha ngā mahi ka taia, iaha ngā huarahi ka whāia, e ngā iwi, mo te paenga o ngā iwi, o Ngāi Māori te take, kia puta te ihu. I tau mai hoki ngā kaiarehi o ngā pāti tōrangapū ki te hui, I tuku kōrero rātau ki te marea I mua I te pōtitanga a Motu. Kei te mōhio ki tātou, ki te nui o ngā ture, kei te whakakorengia, kei te whakaurupātia, e tikana kia rongo tātou I ngā rangatira o te taha maui, I ngā rangatira o te taha katau. Ko te kōrero I rongo ai au, kei te wātea rātau ki te mahitahi, engari taihoa ka kitea ka pēhea muri I te pōtitanga. Koinei te hui whakamutunga o ngā tiamana āiwi I mua I te pōtitanga a Motu. Ko te rūnanga nui o te Aotearoa, me te rūnanga o tō rangatira ngā kai whakahaere o te hui e toi ana a te rua te kaumātoru o Noema. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.